Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 5, versikulo 21. Nga maag ti tao ang makikamalala, dadaulan na laeng ti bagina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Pumanaw ka man Andrea. Sikan ti makaamo dito balay. Anusam ti mga sikaso ka dagiti tarakan ta. Ta iso pa'y apagkwartaan ta. No malako ta dagiti baboy kan kalding ta. Saan ka madanagan, George? Siya kung ti makaam mo dito eh. Saan ka kadi amarigatan? Saan man? Kita ma. Amangan mat no mabaybay am ni Sophie ang anak ta. Saan ka madanagan? As-asikaso ka na laing ti anak ta. Ilutwak iti balon na, kan itulod ko pa iti pagadalan. Kasta matasukunak apaman amalpas ti klase da. Nasayat nga rin no kasta. Ala, agan-anat kayo kumakanayon dito ha? Kastamat kan ka, George. Agan-anat ka matakanayon iti trabaho. Kan sapay la kumata siyak lang ti babae iti biyag mo. Ha? Anya ka din laytang ibagbagam? Anya ti amok ngay. Amangan mo't no adda babae, may ti ayan ti trabaho. Trabaho ti aramidak, Andrea. Numabalin, jak kumakayat ti umadayo ka na kayo iti anak ta. Ngam kapilitan, gaputa kayat kayo nga ipaayan iti nasayat a panagbiag. Nasayaton tayag sigurado ah. Ang mga nusikamot ti mang lukloko kanya, Ha? Ni, apay ko mama talukwan ka. gaputa ka na yun nga awanak. Ang mga numasulisog kay ti sabali a lalaki. Anya ka kadi, George. Jack to aramiden kan katikasta. Nasayat mat no kasta. Tano siyak ti lukwam. Saan kan nga ipaayan iti may kadwa agundaway? Dito'y kung ngayway dagiti kalding ko. Sigurado ang mabsog da dito'y. Gaputan na rubber ti root dito'y. Ha? Ni Gerald ti agagaik iti bangkag da. Ay na, talaga nagwapo dahi ta nga asawa ti gayam ko. Kursonadak ni Gerald manipod high school kami. Ngam ni Diana tinarem na. Aging nga isuda ti nagasawa. Apay nga tasan ana ikatirik na kenkwana nga uray addan asawa na. Ken adamot tan asawa. Igagarak ti magna iti ayan na. Apaman amay wayway ko dagiti kalding ko. Agpapansinak kenkwana. Nay, sikamat gayam day ta Andrea. Nagapam? Inwayway ko man dagiti kalding me. Apay. Awan manan ti asawam? Awan, nagsublimanan iti trabaho na. Isumot lagayam asika manan tinangiwayway kadagiti kalding yo. Ayos lang kit di mo, tanay ruwama kon. Katsi ka. Apay asan nakaatulungan ni Diana nga gaik. Saan? Takaasimat. Ijelatan balay. Sana balay. Takabalak mat dagiti trabaho. No siyak ti asawam. Tulungan ka nga gaik. Ay, kwa. Ti kayat ko asawan. Rumbang laang nga tinulong ti agasawa. Rumbang ko matulungan na ka ni Diana. Saan ngamin an nairuam iti trabaho iti bangkag? Isu asyaklatan Kayat mo tatulungan ka nga gaik? Ay, saanan. Mabannog ka lang. Agawid ka kit din. Maboring ak nga rod ija balay. Awan ka istorya. Adamot ija pagadalan ti anak ko. Pagpalpalabasak iti oras. Kan tapno makapagin ni istorya tamot Ala, makamu ka nga rod. Ang awan itangdan ko kan ka Sa anak mo't apatangdanan. Pagpalpalabasak laang iti oras. Nagsapa ka mo tin anagawid, Gerald. Una, tamabay nakmat iti gayem mo.
Sino agayim ko? Ni Andrea. Nalabsan nak nga agagaik kat di magaskit din. Tulungan nak kano tapagpalpalabasan na iti oras. Isu an agawid akon tapno agawid maten. Naggagatmatan ta tinulungan na ka. Ang mga numaboring ije balay da, iso adim magas anak istorya. Ngamno adda makakita kada kami kat maibagada kanila kay na. Oh, anya nga iti panunutan nila kay na. Sa bagay mutkit di ang agpaiso. Isu an agawid akon tapno agawid maten. Narigatan. Lakay, aglaba ako ngam nalipatak tigimatang itibatya idinagudo nga. Nabetak ngamin tibatya ta. Kat, kasano nga rod? Agpaili ka. Day talakit din tiga po nga agpaili Mapankalatan bumulod itibatya da Andrea. Sakto gumatang inton agudo nga. Sikan ati mapan. Aglutluto ak nga rod. Huston to siguro ang makalutong ak no sumangpet ka. Mangantayon ton sa akto aglaba. Alang rod, siya kung timapan. Andrea, umayak man. Sumurot kalatan, Gerald. Awan mo't dito'y salas da. Andrea, sa dino ti ayan mo? Adak dito'y kwarto. Nagsakit ti pagbagik. Mabalin ka di asumurot ka biit ta ilutom ti likod ko. Ay nakas lang amin sa anak ka makatakder. Imbaglakit din ta imay ka. Ha? Ay sus, sumura ka nga ta. Alan Gerald. Pangaasim. Sige. Ay, sumura ka man lang. Makaamuditan. Anday ta, nailot kong tibukot mo. Amang ano ka ba alamon ti tumakdar? Bumulod ako may tibatya. Taglaban ni bakat ko. Madamdaman ton. Umay ka pa dito'y abay ko. Andrea, apay nga narakop nakmaten. Gerald, saan na ka di akursunada? Amom ka di? Nabayagan nga da pa naggustukan ka. Anya ka din dayto nararamidom, Andrea. Agpadatang addaan asawa. Saan dan to ang maamuan? Basta saan mo nga ibagbaga? Anya? Ala, umay kakit din. Saan na kumamat apagkadkadan, Gerald? Apay ang nagbayag ka na panbimulod itibatya. Ha? Kwa. Ay, anya nga tatirason ko. Apay ang nagbayag ka kunak. Ha? Kwa, bakit? Eksakto nga min ngos usaran ni Andrea ti Batsyada. Isu nga inuray ko na. Ala, nakababain mo't ang mga nausaran na. Ang mga numabain laang, iso nga impabulod na. Isumot tinang ibagang oraya kon. O di inuray kon. Kasta ka di. Ala, sana bale. Tagumatangak ton itibatya inton agudo nga. Nakitak mo't ang naggapo dito ni Gerald. Ay, nuwan nanang. Imay bimulod iti batya. Ay, una yan. Apay, awan batsyada? Awan siguro Alangan nga umay bumulod no adda. Pilosopo ka batan niya. Saan mo't nanang? Angam kaawatan nga awan Taumay dakit nga rod bumulod. Apay nga rod ang nakitak ang naggapo iti unag ti balayaw. Una ta pinaunag ko. Apay anas ka na paunagam. Kat mabalin mo't nga irwar mulatan ti bulbulodan na. Ada nga rod aramidak nanang. Isu ti binaun ko anapan na ngala iti banyo. Enton mamisan, saan kang agpaunag iti lalaki iti balayaw? Taang mga no ada makakita, kat sabali ti panunutan da. Da kayon sa matagpampanunot iti madinanang. Ang mga no inton kwan ichismis da kaon. Apay akasta ka. Si kalangarudan ti isursurwan, kastapay ti ibagam kanyak. Ala, pasensya kayon. Apay gaya man nakaumay kayo, anya ti masapul yo. Kasapulak ti kwarta. Inawagak ti anak ko, kat kinunana nga umayak mangalakan ka. Mano anya ti kasapulan niyo?
Uray, sang aribo laeng. Mala, mabitla nga ron tamapanak mangala. Apay, saan nakapaunagan? Ay, kaya't yun mo nagaya. Ay, katuwa na. No ni Gerald, paunagam. No siyak, saan? Jak matimbag, saan kayo apaunagan ka? Mapan mon isublito'y batya ni Andrea na kay. Ha? Oh, abay. Apay nga takala at akailiw ko ni Andrea. Anya ti ko nam lakay. Wan, bakit? Mapan kon isubli. Tama nga no kasapulan na. Maala, mapan ka nga ruden. Agdiretso akton ija bangkag, bakit? Tapno saan akon nga gawid. Ala, sikat ti makam mo. Umay kon isubli ti batya binulod ko, Andrea. Saan mo ka diya kaya't umunag? Ha? Saan ka diya mahiliw kanyak, Gerald? Kinapudno na. Kailiw ka matay na. Manipod adda na pasama ka data. No, kasta, sumrat ka pa nga ron. Saan to nga tama takuwatan dagiti asawa ta ti araramiden ta? Basta lakit diyagan anad ta. Kan awan sa bali apang ibang baga, may ti relasyon ta. Sa dino ti ayan ti anak mo. Simrekan iti klase na. Isu nga umunag kan, takailiw ka. Sige, panawan kan, Andrea. Agdiretso ako ni Jabangkag. Ay, sumurot-akin ka, Gerald. Anya, kasanunood na makakita ka data. O sige, umuna ka ta sumarunuak. Iwayway kumatlaang dagiti kalding mi. O sige nga, Rod. Umuna ako. Bye, Gerald. Ay na, nag-sweet ka talaga, Andrea. Nakasamsamit dagiti agak mo. Apay, saan ka di asweet ti asawam? Ha? Sige, umuna ako. Sumaruno kanton. Garangganjang atalaga day jay nga Andrea. Kunakon kat, agpaiso ti atap ko may papankadakwada ka ni Gerald. Ha, naibijok ti saritaan da. Kanti pa nangagak na ka ni Gerald. Ha, idanon ko iti anak ko da ito yung aramidan ni Andrea. Kita haaglaang, no saan nga isina ni George day jay a babae. Ape nga inawagan dak, nanang. Agawid kan, taluklukwan na ka ti asawam. Anya luklukon nga ibagbagayo dita, nanang. Tapno mamati ka, isend ko kan ka ti in video kasaritaan da Andrea kan Gerald. Anya? Uray ka ni Diana, isend ko mat daytoy a video. Sige, nanang. Isend yo kanyak takitak. Ang mga no chismis lang dayta. Sana chismis daytoy. Patsyag nga agawid ka, apaman ang mabuyam. Wananang. Isend yo nga roden. Nasaya at matanda kan Gerald. Apay ka di, bagat? Bagat? Apay ka di? Anya ti basol ko? Apay atinong panak? Amo kun ti relasyon nyo kini Andrea. Insend ni Nana Vanji ti video yu adwa. Anya video? Video ti saritaan nyo kalpasan ang nagaramid kayo iti milagro. Iti pa'y pagtaangan da nga agasawa. Diana, pakawanan na ko ma. Sinulisog na klaang ni Andrea. Pakawanan na, yung jak nakapagkadkad iti awis na. Awanan kayo iti ba? Baboy kayo. Sorry, Diana. Sorry talaga. Pumanaw kami iti anak na. Agawidak iti ayandanan. Anya, pangasim ko mamat Diana. Di na ko mapanawan. Kababa inday tininaramid mo, Gerald. Tipay ina ni George ang number 1 at chismosa tinakakita kada kayo. Imposible asaan nan nga inwaras day ta adamag. Apay ang aramid mo kanyak tikastoy, Andrea. Pakawanak, George. Ay, ayatat ni Gerald. Awanan kay tibain. Pumanaw ka dito'y balay ko. Pumanaw ka! Oray saan nakapapanawan.
Talaga pumanawak, George. Mangibabain ka, babae. No amuklay nga aramidam kanyak ti kastoy. Saan kalakuman nga inkasar? Apay lang nga may kaditoy, Andrea. Amok a pinanawan na kan ni Diana. Kat oray siya kumat. Pinanawa ko ni George. Iso anawayatan. Pasensya kan, Andrea. Hanggang lipatan na kon. Ni Diana ti ay ayatak. Kat aramidak ti amin tapno agsublila ang kanyak. Gerald, pinanawa ko ni George. Gapukan ka. Gaputa ay ayatan ka. Di na kumapabasulan, Andrea. Sikat ti akin basol iti amin. No di nak sinulisog. Saan ang madadaal ti pamilyak? Gaputa ay ayatan ka, Gerald. Saan kang ay ayatan? Ni Diana ti ay ayatak sipod pay. Ammum dayta. Anya ti aramidam diti pagadalan. Kailaw kan anak. Iso nga umay kasarungkaran. Saan mat nga minakayat ni tatang mo nga umayak ijabalay? Saan ka nga umay diti pagadalan? Amuyo ka di agapoy ti naramid yo. Siyak ti pagsasaritaan dagiti ka klase. Kat katawan da, gapukan ka. Pakawanan na ko, anak ko. Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga agpakpakita pa'y kanya? Anya, nga, Sofia, siyak ti inam. Pagbabawyak ada kayo tinagbalin nga inak. Kababain ti aramid yo. Pati siyak nga anak yo. Imbabain yo. Pakawanan na ko, anak. Pagbabawyak tinaramidak. Saan yun amay subli tinapalabas? Nalpasen anapasamak nanang. Agbalbaliwak, anak ko. Ada kayo dayta. Nagbalbaliw kayo. Tilang ipakpakaasik. Umadayo kayo kanyak. Gaputa ibain kayo nga ina. Ibagbaga dagiti ka klasik. Ngayon tundo magkalak. Katuladak kano ti aramid mo. Iso apang nga asim. Saan ka nga agpagpakita kanya, nanang? Panunutan tayo nga umuna ti epekto ti maikaniwas nga aramidan tayo. Iti kasta awan to ti pakaibabainan kan pagbabawyan tayo iti udina. Papagayam titan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ba sa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 26. Ditay kumaagpalangguad, wano agpipin na sakit, wano agiin napal. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, makapaapal mo ti biyag ni Aloha ita. Nagdakkel lang arudan dya balay da. Nagpigsa pa dya bakery na. Una, tanaswertyan na tinakiasawa. Ex-abroad tinakiasawaan na ko naman. Uray inauna dyan nakiasawaan na. Ayos laeng, tanakalungaw da iti kinarigat. Kasla kada kami kani Daisy amang kurangas ni Aloha idi. Itakot na kaslamat doon yan mo agaw-aura. Katun tadangarod kwartanan. Uray ni Daisy, medyo mayat meten ti kasasaad na. Tanalawa met ti daga nila kay na.
Si kalaengen ti awan asawa na kada kayo atalaw. Siyak ko mama ti makasapol iti baknang alalaki. Ay katmayat Basta kaskin ni Rick anabak ng langarudan. Nasingput pa'y. Pangsapulak ngay nga tayo ti kasken ni Rick, nana. Ay naanak ko, dumteng tulat ta ti parakan ka. Uray saan mo asap-sapulan, no talaga parakan ka. Dumteng tulat ta. Kasangay mo gaya man inton maminsan nga aldaw, Rick. Wen nga rod, manayunan man ang titawan. Dua tawan tan ngagdanten na. Ngam santa matlangan na madaan iti anak. Wen nga rod, jakman amo, taapay asa anak matan nga agsikog. Ngam aguray talata. Anya nga rod ti planom inton kasangay mo. Agluto wenno agpakatertan. Agpakaitertan, tapno saan ka mabannog. Kabalam ka di nga garamid iti cake. Tauray si kanti mga ramid iti cake ko. Wen day talakit din ti jak kabailan nga aramidan. Alang nga rod, ti cake lang ang ti aramidam. Ado ka di timbitaram abisitan. Siyempre, dagiti kakabagyan, kan asidag agagayam ko lang. Oray siyak imbitarek dagiti gagayam ko. Ay katwa na, awan problema iti dayta. Ay kat nagsayaatan ngay no awisan nak inton kasangay nila kay mo. Oray ni Daisy, awisak matlaan. Kat, mapan ka nga rod mat, iti balayda. Wen, iso ti sumaruno apapa na. Imbaglakit din ta agkakaaruba tayo nga gagayam. Ayun gayam, alaam daytoy. Banana cake, pangramanan nyo kininanang mo. Ay na, agyaman ako na aloha. Amo ba talaga ti paborito ka? Amok kin oray mo't ni Daisy, at daawit ko a brownies para kan kuana. Gaputa isumot ti paborito na. Imbag ka pa'y ta nakaasawa ka iti adda kabailan na iti biyag. Isumot ti gasat ko agayam. Talaga puminpintas kalata agayam. Sabali at talaga tibak na nga niya. Sa anak mat abak nang gayam. Kasapulak lat namat at agtrabaho. Nubak nangak kat saanan akasapulan ng agtrabaho Kaya't ko asawan, dakkelan, ti imasinsuam. Isumot nga tatigasat ko agayam. Imbag man, tanapanunot nak matapinasyar. Kasangay nga min nilakay ko. Kat awisan kayo kumakin nilakay mo. Ay katuan Namnamaam nga umay kaminto kanilakay ko. Ayun gayam, adawit ko a brownies. Amok a paboritom daytoy. Iso nga inyalaan ka. Manong ti bayad daytoy. Saan ko nga ipabayad? Itad ko kan ka dayta. Ay na, agyaman ak lukas ta. Aloha. Agaw awis ni Daisy, inton kasangay nila kay na. Kat, uray ka di siya? Wan da kayo kanila kay mo, kunanamot. Mapanak man nga rod gumatang itinginginaan nga arak. Taginom kami kanirik. Basta jak kayat nga agbartag ka Wen, bakit? Saan ka madanagan? Ta saan ka mabarte? Nasaya at mat nga rod no kasta. Paririk, kumuna kami kani bagat ko At dapay ngamin trabaho kaya talon inton bigat. Kat, happy birthday manan pare. Agyaman nak iti yumayo pare. Ken agyaman nak iti naimas nga arak ngayon sangpet mo. Awanan yaman na pare. Ay wan, sakpay nakita nangan ka. Nagpulutan ka mutlatan. Mabit lang Mangisupot ak iti i-take out mo nga igado. Ay na. Agyaman naklaw na pare. Ala, itugaw mo pa nga rod, taurayin nak pare. Bakit? Agawitan, tadapay ngamin aramidag inton bigat. Ay wan alakay. Aloha, agpakata kami pay ha. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami. Awan anyaman na gayam. Agyaman akmat ata may kayo.
Ay, sumabaya kun kada kayo, Daisy. Atong, aloha. Pakibagam tulatan ka nila kay mo, tao muna kamin, Kababain mat nga, minti mapan iti ayanda nga inom. Alang nga Rodan, agsasabay tayo na. Sige, agan-anag kayo nga rod ha. Siyak tulatan ti mangibagakin ni Rick nga imuna kayon, Rosana, Daisy. Ibagam tulatan ka ni Rick nga happy birthday, Wen, idanon ko day taakablaaw mo, Rosana. Apay anak kami suot ka anapan naki-birthday, Rosana. Kasanumat nga minanang. Nagsasabay kami anagawid kada Daisy kan atong. Isuda, ada awit da anagawid. Idinto asyak kat awan. Anya, asino nga'y tinangtad iti awit da, ni Aloha. Ti asawa na siguro Taawit mo't ni atong anaggapo iti pagin-inuman da. Kat amangan no ti asawa na atinangtad. Wen di nakman lang napanunot mo't nga ikan ni Aloha. Uno, amangan kit di no nagtulagan da nga agastawa ani atong laeng ti ikanda. Ada nga min arak nga awit ni atong. Idinto asyak kat pulos nga awan awit ko. Oh, matlagayam. Kat baybay amo na anak ko. Apay taag sakit pay laeng tinakam mo. Kat nakipangan ka mo. Wen ngam ada ko maramanan niyo no kas pangarigan ta adda inyawid ko. Bay amo nanak ko. Saan aday tati pagsakitan tinakam mo? Ay basta, nasakit tinakam ko. Nagadumad kayang tita ulakay. Imbaglakit din ata saan nagkurang ti sagana. Dandani bakit? Kasano? Jakmut ammo adagiti inimbitara ket addamot inimbitaranda. Ti amuda siguro ado ti handam. Siguro imbaglakit din. Tadapay na ited ko kini paring atong. Jak ngamin nakita anangan, iso pinabalo na ko na. Kaya't kumatngarod nga ikan kumaiti iyawid da Daisy kan Rosana. Ngam idi mapanak iji kusina. Bastit matgaya man tinabati. Iso asaan kun idaan na ikan iti iyawid da. Sana bali, bumawi danto into nag-birthday ka. Tagparty akto iti baboy. Anya? Un bakit? Agparty akto. Siguradon taon nga damayawid dagiti gagayem mo. Jakon kaya ti gumatang iti pandisal ita bakery ni Aloha. Talaga nasakit tinakam ko kunkwana. Imposible asaan na nakita ti bitbit ni Atong. Di nakit din inikan mo't iti iyawid ko. Imot babae. Awan lat sirbi na amayatong ti biyag na ta imot man. Ha? Surungkon? Bagal, apay, nagapa nga ta da Aloha kan Rosana? Apay kumangay nga agapa da. Kat no nakitak ni Rosana anapan gimatang iti pandisal ijay bakery ni Kikay. Ni, apay ngay. Awan mat ammo ka nagapaan da. Amangan no adda saan mo nga ammo ang nagapaan da. Damagag tuman ka ni Aloha. Amangan mat no agpaisong ada nagapaan da saan ko nga ammo. Kat no kaano lang idi nagkukuyog tayo anapan na ki-birthday. Talo lang daw tinapalabas. Anya nga tanga iti saan da nagkinaawatan. Umayak man Aloha no sa anak makadisturbo. Saan mat? Kalkalpas ko ti trabaho. Agtugtugawa kon dito'y bakery. Aguray iti gumatang. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan ka ni Rosana? Ni, anya kumamat ngay. Awan mat. Apay aya. Ada ka di lakom apandisal? Adda sa anak amaawanan. Taday tati mabili. Taisuka nga ro tinalaka. Lapan ka no ngamin gimatang ni Rosana iti pandisal iti bakery ni Kikay. Kuna nilakay ko. Anya? Ni, apay ngay. Katsigod mat adito iti gumatgatangan na. Iso nga ron adamagak no ada saan nyo anak kinaawatan. Awan mat. Awan ang abasol ko kin ni Rosana. Nagadumot tinday ta arambutan. Naburas mo ijay farm mo? Wen bakit?
Saan ko nga ilako amin, tamangan no adda kayat mo apadawata nagagayem mo. Kanin tamot ti daduma. Sige, tamapan ko padawatan ni Daisy. Ne, apa ni diek silaeng? Saan ka di agayem mo mo't ni Rosana? Wan, ngam addajak na gustuan nga inaramid na. Kat awan mo't basol ko ken kuana. Anya tinaramid na ya? Napangimatang iti pandisal iti bakery ni Kikay. Kat sigud mo't adito ayan ko ti paggatgatangan na. Ne, apay ngay? Jakman amoy ti day a babae. Sumro nga taa, ang mga no umapal kanya. Anya ko ba ngay ti apalan na kan ka? Siyempre, adda asawa. Napintas ti kasasaad kun iti biyag. Isungay, mabakitan samot ten abalasang, kun aging gaita, mamirmiraot latta. Saan mo latapakpakitaan iti sana nasaya at bakit? Maditi agkakaaruba nga agaapa. Hay, isumat namin tim mo na. Jak atrasan day a babae. Ay na, nagadumot kan arambutan? Kan madlaw akaburburas. Para kan ka amin dagita. Imbes ko maapaggudwaan nyo kin ni Rosana. Saan kun nga ikan, taitimot sa bali ti paggatgatangan na. Apay nga tangag paiso. Anya nga tati ginura na kan ka. Umapal kanyak ngamin napimpintas ti biyag ko. Adda mabalin ti asawa. Dayta nga tati makagapo. Day talaang mati makita karason. Anya nga tanong mapan mo kasarita. Iti anya aga po. Isukit din ti pagtaktakak iti oras ko. Asino kumamit ngay? Adda di taro bayan dati loko a babae. Labsaklatan, kitsaan ko kasasaw. Aloha, apay alabas-labasan nakmutlatan. Adda ka din nagbasulakan ka. Si katirumbang apagdamaga, no adda nagbasulakan ka. Apay nga iti sabali ti naggatangam iti pandisal. Ha? Ni, apay mo tanakas na tibagbagam? Na istorya ni Daisy kanya, nga iti ayan ni Kikay tigim matangam iti pandisal iti Lunes. Apay, anya aga po asaan ka agumatang iti bakery mi? Sa lawasaw mo, dayja babae. Amo ka, padpadaksin nak dayjay. Tapno kayat na nga isulaang ti ik-ikam. Di kan agrason. Umapal ka kit di kanyak Gaputasi ka, naliday ti biyag mo. Awan mangaram kan ka. Agbak-bakit kan abalasang, kan agbak-bakit amamirmiraot. Oy, Daisy! Rumor ka man dita. Sip-sip ka mo't ababay. Ni apay ka di, Rosana? Apay anapan mo impulong ka ni Aloha anapanak gimatang iti pandisal iji istor ni Kikay. Ha? Ay, pasensya kan. Nga mo saan ko nga impulong. Nagdamag aklaang, no ada nagapaan yo. Ulbud ka. Ti ko namkit day, padpadaksen na kini Aloha. Tapno si kalaang ti ikan na iti kumkumpurmi dita. Apay kumamot nga aramidok ti kastangay. Uray ide kasangay nilakay na. Nilakay mo lang ti inikan na iti inyawid na. Inikan na nilakay ko. Gaputas saan pa'y anangan. Naginomda ngamin adagos. Dayta ka diti sinakit tinakam mo. Iso anapan kagimatang iti istor ni Kikay. Kwa, one Daisy. Ay, unay kan. Mapankagkid daw iti sorry ka ni Aloha. Tanarigat no agin ginura kayo. Pasensya ka lang kuman kanyak, Aloha. Ala, ibagam ka din kanya, no anya ti makagapo. Asaan ka agimatang dito istor ko? Kwa. Inapalak lang amin ti inpayawid nila kay mo kan ni atong idi kasangay na. Dinto asyak kat awan. Mo nakmat, Rosana. No adda, apay kitin asaan ka nga ikan. Ngumdanda ni nagkurang idi ti sagana. Gaputa ado ti imay asaan an naimbitaran. Isong arod nga kidkidawak iti pasensya. Ala, oray siya. Pasensya anak mat. Tadda saan anasaya at anaisawang kukontrakan ka. Nagtubo mo't ti Sara, kat kayat ka abalsan.
Iso ka di asa anak nga inikan iti rambutan? Una, takayat ka apaapalan. Ngam tangay nagkid daw ka iti pamakawan. O di kan. Ah, agyaman na ano, napakawan na, aloha. Amin na banag kat maala itinasaya at asaritaan. Saan anas kan ti agpipin na sakit kan agpipin nalas. Rumbang laeng ang mamakawan kan agpakawan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Chona Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPPC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 3. Gapo iti tarigagay ko asumirib, na panunot ko ti agragsak, babaen iti arak, kat aglinglingayak. Impagarup ko aday ito'y ti kasayaatan nga aramidan dagiti tattao, bayat ti ababa a panagbiagda dito'y daga. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Kastang kadilatan, Norman. Awan ka din atalaga ti pagbalbaliwam. Ano ka di man ti problema, bakit? Awan pa'y panagawid ko matadi ka sumanao. Kasano? Kat awan pa'y panagawid mo asaan ka nabartak. Arak nga ro, di mang parparagsakan yak, bakit? Siyempre, mabambano ka kakanayo ni di trabaho. Narigat ti trabaho nga agusok, bakit? Kanayon na nasip nga ti aglawlaw ko. Natapok pa iti unag. Oh. Isa gundawayak matan ati mapanagragragsak. No kasta makarwarak iti pag-usukak. Naragragsak ka kadi no kadwam dagiti barkadam ngamda kami iti anak ta. Siyempre, naragsakak matlaeng no da kayo iti anak ta ti kaduak. Saan? Sana pud no daytang ibagbagam. Gaputa maboring ka nga agtalinaed dito'y balay. Kay kayat mo ti rumor amapan agragragsak ngam ti makadwa na kami iti anak na. Agawid ka lang no umay ka maturog gapu iti nalaos abartek mo. Ay, pangasiman sayda. Diyan kaya ti masirsermonan. Siyak ti lalaki iti daytoy apagtagan. Isanoan niya ti kayat ko. Iso ti masurot. Gaputasak ti lalaki. Mawadam. Ha? Apay nga agrubrubuat kayo manan, tata. Rumor kayo manan? Kat, agsubliak manin iti pagminasan na trabaho ka. Saan na kami pa nga impasyar ka ni nanang? Ngam pumanaw kayo manan. Kaya't ka kumamat ang makadan na iti napaot, tata. Ipasyar kayo to, inton sumarunong agawidak. Ken sana ka mabalin nga agbayag, tadangarod trabaho. Kaano nga'y, tata? Mabayag tumanan sa kayo agawin. Basta urayan, dak. Kaya't kayo kumamat ang makadwa iti mabayag, tatang. Apay jay ka klasik ngay, kanayon ani tatang na ti mangitulod kan kwa na ija school. Idinto asyak, kat ni nanang laang ti mangitultulod kanya. Una, tawan siguro ti trabaho ti ama ti kaklasim. Ada trabaho na, tatang. Itulod na nga umuna ti kaklasik, sakbaya sumrag iti trabaho na. Napay lang asak ti mangitulod kan ka, ket addamat nga rod ni nanang mo. Imbag kininanang mo atawan trabaho na. Kaya't kung arud mat amakita da kadagiti kaklasik, tatang,
Damdamagan na ngamin, no apay aninanang timang itulod kanya. Damdamagan da, no adda ka no tatang ko. Katibagam nga adda, malaki din. Di naktaktaken, kat nay. Maladaw ako niti trabaho. Nagtakal mo tan kipat patakder yu abalayo, preba? Wen ata napalalumot ngamin apanagimpan nila kay ko. Jak nam naman na makaurnong gayam iti pang patakder na iti dakkel abalay mi. Imbag ka pa'y tananakam nila kay mo. Naumamatan na iti nalipit abalay mi. Kan kanayon pa'y ngagtagtad no agtudo. Nukas na kumamat ni aramidan nila kay ko. Di nagsaya at kat kuman. Saan mat? Tajay la agbarbar tagti ang muna. Nila kay ko, sayangan na ti kwarta ang maigatang iti arak. Ibagak tuman kan lakay ko inton sumangpat nga agpatpatakder kayo iti dakkel abalayo. Bareng mainggan nyo kat agurnong mat. Ay katwan awan dakas na ti agarapa apsayda. Sapay la kumata mainggan nyo mat ti asawa. Oh, hanyang pare. Mapantaman na naginom? Kapilitan pare. Saan ka kadi nga agawid nga umunay jay balayaw? Saanin, mapantapay aginom nga umuna. Imbag kanya ka, tawan pa asawak. Sika ngay, adda pa yung anak mo. Iawid mo pa'y kumaati sweldom sa taginom. Ang mga numapasobo ta, ket maibus ti kwartam. Anuam nga rod ti kwarta, no saan nga igastos, pare? Ragrag sa akin kit diti bagi, tababalaang tibiyag dito'y lubong. Ha? Sa bagay. Gusto kay ti dayta pare. Di oray man maibus ti kwarta, addan tumanin na. Alang Ruden, mapantaginom. Si kamad gayam ti masabat ko, Sayda. Nagkapam ka di. Napan kami gimatang iti washing machine. Tanadadaal yung washing machine ni. Imbaglangan ta na ira na ang nagsweldo nila kay ko. Kan oray nila kay mo mat Nagsweldo mo agkatrabahuan damot nga rod ka nila kay ko. Anya? Kat saan mat anagaw-awit nila kay ko? Anya? Ay, awan nga rodan Sigurado ang nagdiretso da iti inuman. Kasta nga ti ugali da. Day ti istorya nila kay ko. Ay, imbaglangan tas saan amang ginom nila kay ko. Ay, sa dino ngay itati pang berbero kakin nila kay ko. Urayong latan nga agawid Amang ano si kapay ti maisagmak, numapan mo biro ka no sa dino tinaginuman na. Sige nga Rod, agawid ako. Bareng nagawid din nila kay ko. Umay ka mga nanak ko. Anya ti si daan tananang. Ano samtigin ni sa apit chay, anak ko? Awan ka din ti sa bali, nanang. Awan, anak ko. Balunong nga mingi ginatang ko along ganisa. Sana bali? Ta sumangpot ni tatang mo inton madamdama. Ang mga noad da isang put na amasida. Urayak nga rudan ani tatang. Ang mga nada isang put na anay masamasida. Ang mga no inton madamdama pa'y asumangpot. Mangan kakit din, ta ang mga numabisinan ka. Sige man laang. Nasaya at mata si mangpot ka nalaing ang lalaki. Oh, apay ka di malala? Kunaktukat ang nabartek ka manan. Ayan ti sweldom. Naigastos mo man aminan. Na? Naglayang ka matan bakit ta natumpo nga? Ay no, Norman. Arig na agsida kaming iti asing iti anak ta. Ngam ingin inong mula ang ti sweldom. Agit enjoy ak mat atibiyag ko bakit? Narigat ti agtrabaho ko namsa. Amom ka din ni Preba. Agpatpatakder da iti dakkel abalay na. Gaputaan mo nila kay na ti agimpad. Ano naman may ti dakkel na balay? Abay, may bagkat mo no matay ka? Na, unay kat daytan ang panagrasrason mo. Panagrasrason ti awan manaknakam na. Saan ta ang maibagkat? Ngam iba ti takin ni Ruth nga anak ta.
Wawan to ba yung batid na nanang kantatang ko ang balay ko? Eso makamunto matanan ni Ros. No kaya't natin madan iti dakila balay. Di makiasawan to iti adaan dakila balay. Kat, kasta nga rodan ti aday ti panunot mo? Day talaang bagbagim ti ammom? Aba balang ti biyag, bakit? Ragrag sagam kit di ti biyag mo. Saan ka nga ungat nga ungay? Malabsak man nun to'y may ipatpatak diradak kalabalay mo, preba. Dandanigaya mon malpas. Wensay da, katay na, nakaragrag sa kaksika. Gapot ay ti sana mabayag, mabalin minton apag naudan da ito'y abalay. Imbag ka pa'y, preba. Sumaruno ka matan nga agpatakder, sayda. Kasano ang makapatakder kami ngay? Kit arak laang mati ang mo ti asawa. Agabrod ka laangan. Ha? No saan mo ang mapangnamnamaan nila kay mo? Sikan ati aggaraw. Mapanak aginom ita pare. Kaya't mo ti sumoro. Ay katuna. Kaano pa'y ay nagkadkadak no kasta nga agawis ka nga ginom? Makain inumakmat ngamin pare. Uray santa na sumrak inton migat. Sigurado, mahang over ta. Di agpatpat nagtangarodan nga ginom. No kuna masanta sumrak. Wana, tapno map nagtamit nga ginom. Darason pa iti tumaray pare. Ang mga numakamatan data dagiti mangkamkamat ka data. Napatay tan samot ng dekadwata pare. Nasubraan tan sa binugbog. Saanan nga agkut-kut itay. At nga nakabigdig ka data pare. Deta tijik amo pare. Basta tinapatag. May tarayan ta dagiti mangkamkamat ka data. Sigurado a bumalas dagita. Ang mga nudatapay ti patayin da. Naglastugtumat ti kadwara. Ani angay ita. Anya nga ita. Day ti maganab mo iti panagin inom mo. Apay ngamin anasken amang bugbog kayo. Amok nga raud, nga da CCTV iti day nga inuman. Naglastugtumat nga min, di binugbog min. Ita, ikarom iti pagbaludan ti inaramidyo. Gapo taag nga ngabit ti binugbog yo. Diyak ti mabalod bakit? Tulungan na kumamakarwar dito eh. Kasano kumamatulungan ka? Agtalinaid ka ditoy, ta ikarom ti basol mo. Nasaya at mataim pasyar mo ti apo ko, sayda. Nanang, numabaling, dito yun ayan nyo ang makipagnaid ni Ruth. Nakakulong ti asawa. Kat planok ti agabrod para iti panagadal ni Ruth. Ay, katuan, anak ko. Nagsardeng pa ilang itaatawan. Talaga ngamin nga awan kwartak apang paadal ko kankwana. Mabalin na kayo pa at tulungan ka dagiti trabaho yu dito'y nanang. Ay, awan parikot kanya kanak ko. Apay nga minakulong ti asawam. Gapo iti kinabartek na, nanang. Nanang, kailiw kayo una yan. Uray siyak matanak ko. Kailiw ka matuna yan. Saan kayo nga agsublay dya abroad, nanang? Siyak matan ti makaamo kada kayo. Talaga saanan anak ko. Kaputa malaksid anak kaadal kan. At dapay yung dakil abalay tayo. Nanang, kumusta mat nga tan ni tatang? Ha? Nakarwar mat nga tan ni dya pagbaludan? Apay. Kaya't mo kadipay laang amakita ni tatang mo. Isupay lang ti amak, nanang. Saan pa niya ta nagbalbaliw ni tatang? Kat, anya nga ro ti kayat mo ama pasama kita. No adda ko mapanakabalin na. Kaya't ko ako mustaan ti kasasaad ni tatang. Isumat lagaya madinak polo sinarsarong kara ni Sayday di pagbaludan.
Tanagawid na kano'y di lugar da. Awanin nagmamahayan ti balay mi. Inanayan. Kat jakpayan mabalin apag naidan. Kasanuak itan. Kasanuak amang rugimanen. Awatin dakpay nga tayo ti trabaho. Nga uray may sakon nga ex-convict. Tarimaanak to'y balay mi. Mangkita kiti mabalin ko nga usaran na kawayan kan panaw. Mabainak a makipagnaid kadagiti kakabagyak. Gaputamok a babalawan daklaan. Narigat gayan ti kastoy. Jak pinanunot ti masakbayak. Ti agdamalang tinapatag idi kanyak. Kan ti bukod ko apagragsakan ti pinampanunot ko. Kasanok nga ta mabayrokan dagiti aginak. Tatang, nakarwar kayo gaya man iti pagbaludan? Ruth, anak. Sika ka din dayta. Ay na, agyaman akta nakita ka pa'y anak ko. Tatang, kadwak ni Nanang. Kaya't kayo nga minakumustaan, Tatang. Nakakasitibiyag ko, anak ko. Gapumat lang iti aramid ko. Naimbag mo taamom daytan. Itala nga maamiris ko, Sayda. Kunak no arak ti makaparagsak kanyak. Nga may sugayam ti makagapo, no apay ang makulungak. Ita, awanan ti serbi ti biyag ko. Saan pa'y anala daw ti amin, Norman? Agbalbaliw ka. Tapno maisimpam ti biyag mo. Kasano ko ma? Amangan no awanan ti mangawat kanyak iti trabaho. Gapo ta ex-convict. Ado ti mabalin apakitaggadam dito'y no kayat mo. Narigat ti agbyag nga agmay sa Sayda. Kaya't kayo kumamakadwa iti anak ta. Idi, kanayon adumaw dawat ti anak mo iti oras mo. Kaya't na nga itulod mo iti pag-adalan. Ngampulos asaan mo ang maarami. Gaputa naragragsak ka no kadwam dagiti barkadam. Pakawanan da ko ma, Sayda. Ruth, anak. No lakit di tay kandak pa iti may sagun daway. Aramidak itan ti rumbaing. Da kayo gayam ti ragsak ko. Awan serbi ti biyag ko, numapukaw kayo. Kayat ko pa yun ti matay. Ngantayag may sak nga agbibiyag. Ala, ikan ka iti gundaway mo amang ipakita. Anapatag kami ang pamilyang. Agyaman ako na Sayda. Ruth, anak, umanugot ka kadi iti desisyon ko. Apay kit din asaan, Nanang. Nabayaga panawan na kayat ko amakadan na ni Tatang. Ket agyaman hak, kadimtang matlaang tigundaway amakapagdidan na tayo manan. Ikarik itan kada kayo. Sulnitak dagiti amin na nagkurangak kada kayo nga aginak. Ununaan ti pamilya, sakbay ti bisyo. Gaputawan sa bali amang ipaaykan ka iti panangipatag kan panangasikaso, no di ti pamilyam. Mapagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribataso. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inday basa ti Proverbio 12, versikulo 27.
Saan ang magunod tinasado ti tarigagay na, ngem kinabak ng ti magunod tinagagat. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Dora, mabalin ka ti asikapay lang tagbantay iji pagtagilakwan ti bagas. Ada ngamin awag ti may sakadag ti customer ko. Nagpa-schedule nga agpamasahe. Sana bale? No malpasak nga agmasahe. Agsubliak matla adagos. Kasta, siyak pa'y lang nga ti agbantay ijay pwesto. Apag iso, awan trabaho kinton bigat. Ay pun gayam. Tangay awan trabaho minton bigat. Kadlo anak tong harot iji pwesto. Amangan ado ti customer inton bigat ta Sabado. O sige, Mila! Mila! Ayan mo ka de! Mabisinak! Apay saan ka nagluto? Ne, adda ka matgaya man. Malaman. Ngam, itakalaan na gawid. Kanapay nga agbirok ka iti makan, kat saan ka matamangtad iti may gatang? Kaya't mo asawan? Awan mailuto amakan? Awan. Isungain ka maagbirok iti may luto. Awan amin nandito'y balay. Napan ka kumabimulot ka dananang kantatang Ay na, mabain akong abumulod kadakwada. Nagdakkelan ka ataw. Ngamday talamang namnama kadagiti dadakkel mo ti paglaingam. Sumardeng ka man? Makauman tangiwat mo? Sumanao ka? Apay, sika, saan ka kadimot lang amang namnama ka dagiti dadakkel mo? Agpada talang mo ta. Iso asaan ka asumanao dita? Mabisinak tatang, makipanganak ko ma. Anya, dayta kiti kong kunak. Apay ngamin adi kag sapul iti panggadam. Iti kasta, adamot igatang yaw iti kanan yung agasawa. Agsapulak to ka de. Agsapulak to ka di tarupam. Kanon to pa'y ngay. Kita man jay adem, nakagaggagait. Agpada da iti asawa na nagagait. Iso asan da lumangan amangan. Angem da kayo nga agasawa, nagsadot kayaw ngagpadpada. Gusto pa'y lakad iti sermon tatang. Pakanendak ko ma, ta talaga mabisina ko. Kumusta tinagmalan makaadam iji pwesto? Bakit? Saan ka kadimot lang narigatan? saan mo? Katsyak, ado tinagpamasahe kanyak. Nga madlaw ang nabannog ka. Mapunas adagos ti bannog ko. Basta makitkita ka. Sika talaga. Pati rayukan nakmanan. Nay magabigat yo tatang. Nangiga kay ti paborito yo at tupig. Bayat nga kape na ito eh. Ay na, agyaman nak, Julius anak. Uray ni nanang mau, pag-aayat na matitupig. Apag iso na ti awit ko. Nay, ada ka magayam, Julius, anak ko. Ay, nagsapa man nga imbay ka dito balay. Wala lang, tainyag ko na ti tupig. Amo kami na pag-aayat yun na ito kanitatang. Ay, pudno day ta, anak. Mala, mabitlaang, agtimpla ak iti kape tayaw. Magda, nagawid ka din ni Julius. Wan, kalpasan ang nagsasango tayo ang nagkape. Nagawi din. Agrubwat da pa'y kanong aming agasawa. Mapandamanan manggad. Naimbag pa'y dayjay nga anak ta, tanagagit nga agtrabaho. Nakaala da pa'y ni ti pwesto dayjay ile. Ay, tika di pagtagilakwan da iti bagas. Wain, kansan la day ta. Adu pa'y ti amo ni Julius at trabaho. Kas kuma iti panagmasahe, panagtarimaan iti lugan, kandado mapay at trabaho. Saan pa'y kidyan napili iti trabaho Iso nga in-out ang napapintas dati balay da. Ay, pudno day ta, ando. Ay, saan akas lakan din store? Nagsadot amanggad iti para kadakwada.
Ay, agpadadalakit din nga agasawa asadaw. Ado tigim matang itibagas ta ita. Ado man ang tinapaglakwan ta. Wan nga rod, Flora. Mabiit ta ang makaurnong no kastoy. Wan gayam. Saan ka man na makaduan inton bigat iti pwesto, ha? Taapay. Adda ka di pa panam-inton bigat. Wan, anda awag ti pagayam ko a kontraktor. Kaduak ka no nga agrenovate iji balay ti kapsat na. Sige nga rod, sikat ti makaam mo. Padalsik to akasarita ni Manong Nestor. Wan saan, ni Manang Mila. Amangan no kayat dati agtrabaho diti pwesto. Awan mo trabaho na? Mayat nga agpaiso no kayat dati agtrabaho dito eh. Iti kas na, maipamaysak mo ti trabaho iti online. Manong, kayat mo tagtrabaho iti pagtagilakon mi iti bagas. Kasapulan mi ti kadwa ijay. Ta saan ko matakanay na makaduan ni bakat ko ijay. Kaputa ado ti sideline ko. Agtrabaho kami, di pagtagilakwan nyo iti bagas. Uwan manong. Ang dapat ngamin trabaho ni bakat iti online. Sa masapol na mo ti kadwa ijay. Kanya timako na mitimbaga ni Julius sa trabaho, Mila. Kwa, ano nutak pa'y? Kasla makapasadot mo trabaho. Uwan nga rod Sapay, saan ko akayat agbagbagkat iti nadagsan. Kasanaon no pagbagkaten dak iti kinaban abagas. Manjak lakit dia. No kasta, saan mo akayat? Saan? Sigati mapan no kayat mo. Anya, siyak pa'y ti pagtrabahuam. Tapno anya, siyak ti mang pakangan ka. Uhuray di tama. Sana kaya't namila ka Nestor ti agtrabaho iti pwesto ta, Flora, bakit? Ay, unay lakit din dagijay nga agasawa. Agtrabaho da kumaa, tapno addamot igatang da iti masapsapol da. Naimbag lakit din taawan pa'y anak da. Naitangarot ti ibagbaga ka ni Manong ko. Iti kasta, may pasimpada pa'y kumatibalay da. Saan da mata kayat ti manggad? Imbaga, ta saan da ngagbisin? Pangal-alang andangay nga rod iti inaldawakan kaninda. Kat agpada damot nga awan trabaho na. No, mabisinda ka, no? Mapanda dumawat itimbakan ni balay da tata. Anya, Ambom, ando. Kinasarita ka nun ni Julius ti kapsat na nga agtrabaho kuma ije pwesto da. Kay, Ay, saan ka nung nga interesado ti kapsat na nga agtrabaho? ay unay mitindagi jay nga agasawa. Trabaho lang arudan ti umasidag kadakwada, di da pa'y lakayat. Ay, talaga asadot dagi jay nga agasawa. Makapasuraw. Nestor, mabisiin ako na yan. Agkapsutak taykit din ka po itibisin ko. Agpada tala nga, Mila. Di dakmat ngaminan kayat apadawatan dananang kantatang iti makan. Uray mat dagiti dadakkel ko. Sandak matan akayat ngay kan iti kwarta. Ay, kasanutang arod itan. Matay talat ka din ga po iti bisin. Ay, saan mat Apay, itulok mo nga raw ang matay ta iti bisen. Agtrabaho talangan iti pwesto da Julius akabsat ko. Wan, napanunot ko matday ta. Narigat gayam timang namnamalatan ka dagiti dadakkel ken kakabsat ta. Sige lang, Manang nila. Anong Nestor? Bangan kayo. Ay na, Madlaw akas tao na tibisin nyo. Ay, puno dahi taadin ko. na, Talaga mabisin kami unay kinimanang mo. agyaman kami iti panampakan nyo kada kami Julius. Awanan yaman naman. Kapag iso, anda ak diti balay. Naimbagti may kayo. Ado nga mintin lutok. Kinapudno na, umay kayo kung mapadiguan. Imay kayo matay. Ay, uwan kaya mading. Nakaumay kami. Gaputad na kumakidawon mi kada kayo kini Flora. Anya rin tamanong. Iba kayo lang. Ipaay mi ka ni Flora ti kidawan nyo no lakit di takabaalan mi.
Pudno ka di akayat matlaang damanong Nestor kan manang Mila ti agtrabaho ije pwesto? Wan bakit? Kastamat ti kunada ita. Nakaamiris na matlaeng. Nasayat mat nga rod no kasta na kay. Mangrugidan indon bigat. Isuro ta kadakwada dagiti trabaho da. Sapay kumaan ta manusan ta ti trabaho iya. No kasta, agtrab-trabahon da Nestor kan Mila ije pwesto yaw. Wananan. Ket dakkelan ti nagbaliwan da. Nagaget da itan. Nakunada pa nga gurnong da kano para iti panakaisimpa mo ti balay da. Ay, nasaya at ano kasta. Nagnakam damot laengan nga agasawa. Wananan. Ket maragsakan para kadakwada. Ay uray da kami kan ni tatang yaw. Maragsakan kami mat. Gaputa nagbaliw matlang ti kabsat mo. Kasta mateng ti asawa na. Manong Nestor, saan kayo kadimot lang nga marigatan iti trabaho yo dito eh? San mat, Julio, sading ko. Mayat gayam no adda pagsapulan. Ala, agtrabaho kayo lang dito eh. Tapno adda kadkadwami ka ni Flora. Ket agyaman na kading ko gapo iti panangijayam kada kami amangged ditoy. Agyaman akmat, nakaamiris kayon, nasken amangged kayo, tapno di kayo agbisin. Mila bakit? Napasimpata mo't langan ti balay ta. Saan na nakaside? Ano kastangag to daw? Kat ado ti agtedted. Pudno day ta, Nestor. Ay na, kastoy gayam tirik na. Nubukod ta akwarta ti maaramat ta. Wen nga rod. Mayat no pagbanugan ta ti kwarta. Ngaramhaten ta. Ket ita, napasimpatan ti balay ta. Gaputa, nagurnong ta. Itultuloy ta ti aggagat. Iti kasta, addalat ta maurnong ta para iti inaldaw a pagkasapulan ta. Wen, Mila bakit? Agagagat ta. No idi pa'y kuma nakaamiris ta. Di adda kuma kawadwadan ti urnong ta. Sana bale, tinapatag, nakaamiristan. Ket agyaman ta iti Diyos. Gaputa inusar na ni Julius akabsat mo nga instrumento tapno may lintag ta ti biddot ta. Tinagagat saan nga agbisin. Ngam ti sadot, agbisin, kadjay lamang namnama ti ammuna nga aramidan. Aggagat ka tapno ti biyag mo guminawa. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 22. Ti kinapintas ti babae nga awan nakam na, mayarig iti balitok asingsing iti subsob ti baboy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Maming ano ka di nga ibagakkan ka? Asaan ko akayat ti mamirmiraot a lalaki? Iso apang nga asim tasardangan na kun. Sa anak mo tama mirmiraot yana. Nagagetak.
Kat ipasiguradok to ken ka asaan tang agbisin. Day ka lang, ti may karim? Ti kayat ko a lalaki. Jay maibalay nak iti kasla mansyon a balay. Ken kompleto iti katulong. Iti kasta, saan na nasken nga agtrabaho ak? Gaputa madadaan lang ti pintas ko no agtrabaho ak. Yana. Awanan ti aduangem. Ala, pumanaw kan kat saan kan tung agsubsubli. Nagpuskol ti ropam asubli-asubli? Ha? Awan bain mo? Agyaman at nagsubli ka manan, Ronald. Kunak no saan kan agsubli? Apay kumasaan ako nagsubli. Nakunakmat ka anapod no ak iti daton ko apanagayat. No kasta nga, Rod. Sungbatan kan. Sumbatan ako na dagos. Apay, saan mo kaya? Kayat ko Ngam, tsak nam namaan. Nga iti may kadwala nga daras nga sa sarungkar ko. Sumbatan ako. Isuntumat lang, ti papanan na. Iso asaan kan aparigatan. Gapot agayatak matkan ka. Agyamanak na ron. Lasaan na ko na pinarigat pa Ay unay kananak ko. Nabambanugak ang naglako iti barbecue. Ngam kasto iti masangpet. Apaya di ka man na nagdalos mo't kung naginaw. Anya? Siyak? Paginawan nyo? Madadaal ti ramay ko. Kastamot ng dagiti ko ko. Unay lakit din ti panangipatid mo kadagita ako kum. Saan ka kadi amasyan kanya ngagtrab-trabaho? Tapno at dalaang maipaunag ta. Nanang, amo yung matasaanak ang nairwam nga agtrabaho. Kasanon no makiasawa ka. Anyan tulaangan ti maibaga ti asawam. No awan mat amom at trabaho. Iso nga rod ajay baknang ti sinong batak kadagiti agar-aram kanya. Iti kasta, saanan ang masapul nga agtrabaho ak? Amok akabaulan ni Ronald timang tangdan iti babaunan mi. No agasawa kaminton. Nasaysaya at matlaang no masursurong ti trabaho iti unag ti balay, anak ko. Madadaal ti pintas ko kunak lang arudan, nanang. Isa pasensya kayo langan. Sana bali? No makaasawa kiti baknang, mairanod kayon to. Saan kayon ton apaglakwan iti barbecue? Masaludsud ko man niya na. Apaya saan ka makikita amang tulong kanina ng mga glako iti barbecue? Gapo, tasaanin ang masapol, Ronald. Kabalan mo't ni nanang. Kan madadao lang ti pintas ko. Naglako ang iti barbecue. Diyak lakit di maanusan ti aglako. Ay, diyak kaya ti masukan. Ngam kasimat ni nanang mo. Sana bali. Tan nairwaman ni nanang. Tulungam kumamot. Takaasim at inam. Apay kadi kayat mo tulungan. Kayat mo kadi ang makita ang maas-asukanak. Anyalangan ti makuna dagiti makamamukan ka. No makita dak nga aglaklako iti barbecue. Ha? Saan ka kadi ang mabain? Apay kit din na mapainak. Saan matadakas daglako iti barbecue? Basta, saan ko man aday ta ti pagsaritaan ta? Madadaan lang ti aldaw ko, Ronald. Atuyin ti drinks yo, sir, ma'am. Thank you, miss. Ah, mulang lang ka, servidora. Apay ngay buyat mo kanyak ti Diyos. Sorry, ma'am. Nagalis ti ima. Saan ko ngayon gagara? Kursunadam siguro ti boyfriend ko. Iso ngayon gagaram ti nang buyat kanyak. Tapno tumakdarak kat maadaan kay ti gundaway amang sulot iti boyfriend ko. Ay, saan akas na ti kapanunutot, ma'am? Ulitak man ang tagkid daw iti pasensya. Gusto dahil tanyana. Umika, kuyugan ka iti comfort room. Mulang lang ka, servidora? Reklamo ka iti akin kukwa iti dahito a restaurant. Yana,
Saan kumamat akasta? Nakababain. Kitaan datan ng iti tao. Auntie Imelda, tulungan kayon kadagiti awit yo. Madlaw amarigrigatan kayo. Ay na, agyaman na kaanakan. Apay, anya ti aramidan niya na. Apay adi na kayo umay tulungan. Ay, amumatan ti kinasadot ti kasinsin mo kaanakan. Di lakit di matan masyan kada kayo, auntie. Tsak amo iti dayjay akasinsin mo. Kanayon na nga ibaga amadadaal ka no ti pintas na no agtrabaho. Anya ngay nga rod ti kayat na, auntie. Agpapaimaslatan iti biyag na. Uray kasano ti panang bagbaga. Saan nakadengdenggan kaanakan. O ala, auntie, itulod kayon aging ga iti balayo. Kaasi kayo mo.